ayizibana ke loan scammer. So he ke tswa spanning ne choma ka on taxi ze are chomi ko kae ka re kona ke a rinking se lo namela taxi hore ke tle go kasi are kona go bela re tlhakane go dikoteng ka ra it's fine ke tla re ke follow taxi ka tla straight go dikoteng dan hore ke go hae ke lo bya beke and stuff are no okay I want stress ke na o ke re ke tswa ka strata se slong connectang le strata sa go dikoteng ena ka tloelo tswa ka strata sela but ke a sitse. So hotla o so mongwe o re hi girl o mhleng kanjani wa pere all black o tla tshore ya ke o so mongwe nje o mo serious hampe and o pila bya ngwanyana ara hi girl unjani ka re ke sharp wena ara hi na me right o mhleng kanjani ke sa re thanks ara okay sharp and I'm like na vele motho ba weird ke a mo lebelle I'm like kanto wena ho irala ara ko nna o rileng oh ke re o re wang bheka kanje ke re no uyangimangaza ukuthi ha uyang compliment ngithi thanks wena manje so uyangitshela ngabo ma okay thanks I don't know chomo ukuthi ngijahile yabo HSKs my bad ke right it's fine akunandaba ari kona kune program or program yeah she said program kune program sibhizi ngayo like sinika abantwana basema high school ama pads so sicela ukuthi uzosiza like sifuna abantu abazosiza ngocalculate already sesinabantu bayi urle 4 or 5 skamula ngale endlini basiza ngocounter lama pads laba bafaka emaboxini yabo ke right okay that's nice like lilela bona plus lilo tse di rahalang no and stuff I was like nah I don't mind I can help you guys at okay errata ma are yo ima khotlu ukutshela ke ruhira la are before sizongena ngale fanele unginikeze ifoni yakho iwallet like kahle kahle fanele kusearch ibag yakho ngicheck izinto engizifunayo yabo ke ucheck ibag yami uthathe izinto ozifunayo athi ya like ngale abantu esinabo uthola kunamafoni namapheswabo nani so sifuna ukuthi sikunikeze like sizobhala igama lakho ukuthi okay lezi zinto zaka sibanibani lezi zaka sibanibani lezi zaka sibanibani but I'm like mose ke yithi ID yaka ke yithi phone yaka wallpaper yaka enale athi no like girl sike sadila nabantu abakanje ukuthi bazohamba bathi ye in thola umuntu so lahlekelwe yifoni enithatha uzibanibani so change profile pic I'm like ikira ka ina go re ka change profile pic ngwanyana gane wena o ria byang are okay ke hey like e tlhalohanye taba ya lena like I don't usually do that like kurinje aka tloelo re motho ka tsa phone ya ka tlompotsa story tsompotsa sona are you girl why over difficult like isikhathi ya shy and finally submit lezi zinto lezi before yabo then when ushela ngokuthi wena understand le nto le like easy usinikeza ifoni yakho ne wallet then siyahamba sopheka ama box ngoqeda sizokunikeza ile nto plus kunama rewards like kunemali nyane esinika yona kanora yo bale chelete ya bale chelete yona akinyake sisi wambona gore ke tswa kae ke tswa mosebetsing akinyake ka mo lebella so batla tshomya hae a re tshome yin tso mtholile umuntu yo at least yo se yabangane ke re sa bolela nna le girl re sa bolela kanto wena se tsompotsa gore sa bonga sisi ke so fetse o nyaka gore ho iraleng a re yo se bonga sisi bebe yo nini siloko sifuna abantu bala ba difficult yo kamopelo ngera that's why ba difficult there's no way le re nyaka di phone are no chome usisi u difficult uthena ka understand indaba ukuthi thina satha ama phone wabo nama wallet nani so abantu babolela so ho futa butomo akitselo ru tlhaeletse ka akitselo ru vumbukile kae unovumbuka nje are mantombazana amahle malisa mahle ninjani mara yes right but if you futhi sicela usizo lwakho are nithi khambani wabo plus ke bale laba yithi mos ke bale bore ba energetic nyana o are khambani bare yo yazi sine program ekanje nakanje sifuna abantu abazosiza ngama box plus uzoza i-truck ngare barile i-truck or even so zothatha lama box lawa sifake i-truck nasevenini so at least uma ngasiza ngoguga lama box lawo and stuff athi kunandaba masambeni ma ladies masambeni futhi mina nje I'm a gentleman like lilela babona magrotmana kokasi but mara before sizohamba sizocela ukuthi sithathe i-wallet yakho nefoni yakho as usibona siloko simela usisinini ngicela uthi yena ka understand indaba ukuthi simthathele ifoni yakhe nani are kubona hayi mara nizosinika mosimasamba bathi sizonika like kanjani yabona ukuthi bahle kanjani ngoba ungasithembi barai akunandaba athi kule wallet le kune 500 nekhata ngarule kune license kune card lami ne ID ne 500
mara okay akunandaba sizothuma siqeda vele sizokunika uzositshela nokuthi bokunamalini futhi nje sinemali esizonika yona futhi ukuthi niyasinceda yabo ukuthi siyani appreciate something along those lines. So I was like okay na kuyatsamaya cause ibile lichomi yaka ungemezi bari abutola ara mara my sister muhle kanje wawungasizi cause lento le yabo my girls nani wawungasizi ke ngasikhona bafafoni yaka because like ulabo guys phone yaka labona ibile khona lushuta content ka yona so nana siba njeje sinqangathana saka goshala ke lemang ke no level like na shem ngasikhona le fafoni yaka cause ke berekisa like yo ngasikhona are mara my sister ungabi difficult ke nanga sikhona abafe ara mina fede angimind ukunisiza masambeni phela malezi isikhathi siyashaya and nami kunalabe ngiyakhona bashabo batsamaya ke tsamaya lena eke ke tsamaya ngoyena la are yo mara my sister bengaba ukuthi ngaba nenhliziyo embi kanje ke inhliziyo embi ke mlebelele ke inhliziyo embi are ya like awona buntu shem awona buthungwanyana enumpilanyana bang bamlebela ka okay sharp batsamaya na ibile kwatile like re obantloela hampe ba utlwela tlepen tap ke motho tlepen tap he kutlwele tlepen tap nyana pinanyana ni one afetsa ke approach go chomi yaka ke mmotsa ke re how o re khanti chomi o tse rena go cause umpuditse gore o fetso fulwa go taxi ke re ho iraitse ntho solo so ngwanyana go botse a re o iraitse ke mqoqela re dutse mola mo like mo ditafuleng la di bona ditafula tsa go dikoteng mos ke mqoqela ke re phela o iraitse solo ke mqoqela ke gore ke era le 6 ka mo le na bona gore ke kwatile then he kenze ke moqoqela so guess what go fete koloi go ragazza le number plate ke tsolo re ne ke nanang cause I was like ke ona koloi e chomi o fete koloi la high fita yena ola na reng ya maboma ladies mina ngiphethe imali mina ngiphethe 500 ke driver yo asa go re nka ntsha wifi enje motsa ga bona o kae go re no nka re nka ntsha wifi go re nka re nka uninstall ke kono latlhelako again aba driver o driver ba nyana ba ile as soon as ba mpona ke he ba re kitimisa moto ndota a kitse ba mmotsa ba ke bone ba metha so a ke bitimisa koloi mushimane so now I was supposed to give them my phone ba re ke ba fe phone bara re fe phone sinikeze iphone yakho ukuthi the reason why sifuna iphone yakho sike sadila nabantu ukuthi sona so kanti ba yitse gore bana go utswa phone yaka ba tse phone yaka maybe le ban solo take guys le jarata thing ne wa bona re mo nang ka re like ba penta dikoloi or something like ka mkhomongwe you didn't even think gore ka ba le batho thusana ka dipets ka mola ene jarata ela he ke ikriene ke tlo ba lata because I was like you know what I cannot go entertain taba bona a gana go entertain ke sure banyana batho ba pila ne ba etetse someone ka mojarateng ila ba tsa opportunity or itse keng e re zame ho scam batho but I was like nina la bona le la banyana nka le kre it's just that aka ba bona like ne ke se da o la bona like ba tshwantse ba bolela lo yena and you're like yeah I don't mind helping like guys like le no a ke tshepe mahlaka gore inkira hetse ntho e a ke tshepe sham yo